在2025年春节临近之际，礼品的销售显著增加，商家因此迎来了丰收，受到众多买家的追捧。在2025年农历新年即将来临之际，礼品的销售出现了显著的需求增长，尤其是在巨港市的礼品商家。根据 Blessing Florist 礼品店的一名员工 Azanatun 的说法，与去年相比，销售额增长了40%，店铺每天可以销售20到30个礼品，许多顾客甚至在春节前2周就开始下单。礼品的价格从30万到120万印尼盾不等。Paling banyak dipesan ya? Harganya mulai berapa nih, Mbak? Harganya mulai dari 308.000. Sampai yang termahal berapa? Kalau yang termahal sampai 1.200.000 kemarin, Kak. Dikirim kemana aja, Kak? Nah, kalau dikirimnya kita sekitaran Palembang inilah, Kak. Bisa kalau mau kirim jauh bisa dari Shopee. Pesannya langsung dari Shopee, nanti kita kirim. Sejauh ini pesanan paling jauh kemana? Paling jauh tuh kita kemarin ke Bengkulu, Kak. Itu snack ya? Iya, snack atau ada campuran gelasnya 2. Ini udah mulai banyak pesanan Imlek dari kapan ya? Mulai banyak pesanan Imlek dari 2 minggu sebelum mendekati Imlek. Azanatun 补充道，顾客通常会特别寻找包含装饰性饼干和家庭用品，如碗和杯子的礼品。对社区来说，礼品已经成为一种年度传统，大家相互分享礼品，以表示尊重和祝贺。